Ассалому алейкум. Пеш ҳамин видео ма як видео партофта будам ки мо ҳамин станок ремонт карданиам ремонт кардистем, матрисаш нишон додам, фармовочни камерааш нишон додам, дар бораи ҳамин станокҳо гап задам. Ина худованд ризо шид ҳамин станока вай кардем, ремонт кардем. ҳозир баъди ремонт хостем ки як ду хишт рехта бинем результатша. ҳамин мо қати ҳамин Раҷабалӣ соҳиби станок қариб 80% ҷоҳои основное ки ҳамин зарура ё ваяй алиш кардем, деталҳои нав задагием. ина худо ризо боша, рехтисем як ду сета мерезем, ҳозираш да бе компрессор пуф кардистем, баъд ба даст тур кардистем бевай дозатораш. Чтобы баъд тоза карда нагардем, просто мо хостем ки бинем результатша чӣ хел ай хишто ровня, ай хишто прямоя, ай хишт чӣ хел хушумия намеоя. Ина ин хишто баъди вай ай пеша ремонтай ин хишто паҳмай калонай ай размери стандарт хеле ҳам паҳмай ҳам дарозай. баъд лавош баъд вай бад меомад, тамоман безеб меомад, хишт рӯбарӯ хуб хушрӯхо намерафт. ина озидаи ҷамъ ҳастай ҳамо хиштои пештарат як харидам станока як 10-15 ҳазор дона рехтану баъд аҳамият додем бачаҳо ки ҳамин размерош неправильная, ҳамин лавошинаи ё ҳама ваяй безебай охир. баъд хостем ки ремонт кунем. Станок реально станоки мощняй, станоки хубай, станоки шустряй, матрицаи нав полностью нав задагием, ҳамаша нав кардагием. Вай ҳамин станоки казанские промышленная компания навиштагиай. Бораи ҳамин станок дар ютубам ҳастай самый быстрый, самый шустрый, самый быстрый станок в мире. И реально мощный, хоть 20 тонн, достаточно мощный, реально шустрый, нормальный кор мекунад назар ба дигар станокора. Станок хай ами аввал ай завод омадаги айб дошт, айб дора, чӣ хел бигӯм, камакак як-ду размерош неправильный буд, як-ду расхождение будак центровкаш да. Мо ҳамаи ҳамиро вай кардем, устранит кардем. Ина иншоллоҳ бачаҳо кор мекунанд. мисол бо ягон кас дам ки интерес мебошад дар ҳамин бора ина вай кунанд. Марҳамат, худ ягон чӣ мефаҳманд дар бораи ҳамин станокҳо. бори дигар саломи ҳама каса. ина баъди ремонт, баъде ки мо санҷидем, Раҷабалӣ соҳиби станок вай кард, камтар кор кардай, видео съёмка карда, равон кардай. ҳозир бо баъди ҳама як ду се видео съёмка кардагиян, барои худшон съёмка кардагиян, барои ман съёмка кардагиян. ҳаморо ҳамаша як кучкада собират мекунам, нишон метавам. Хакума монтажники вай нестам, видеомонтаж дока чи нестам, просто ҳамин хел вай мекунам, кучка собират мекунам шона. В любом случае фаҳмоай ки хай результат чӣ хелай, станок чӣ хел кор мекуна, хишто чӣ хел меоя. Шукронаи худованд бачаҳо довольниянд. Станок реально станоки нормальный. Иншаллоh баъди ремонт как минимум 200-300 ҳазор дона хишти нормальный можно получать кардан станок, да. Так что дальше хай видео тамошо кунед бачаҳо, дар амони худованд бошен. Салому алейкум ҳама каса. мо ин аппарат айсар ремонт кардем. айсар аку бисмиллаҳи раҳмони раҳим сар мекунем. раствор ина тайёр кардистем, заправка дорем. ина усто азиз камтар сар дора роя. خون میاندازیم، خاکی بیختگی میاندازیم و بعد پودرای مرمر هم بیخته میریزیم. سیمنت پلوس سیمنت
на мешалка, аппарат. Короче, стеллажо. این دینانگی کیرپیچویی که بعد همین آپارات ساز کرده برآوردگی ما. کدام که میفهمه نشدی برا خودش حدسینید میکنه که چی آمادگی چی نآمادگی. مرحمت. این راستوار تیار کردیم. مشالقه در راستوار تیار کردیم. میریزیم در بونکر. یه اساساً باید میلتا داشته باشه. میریزیم در بونکر. مشالقه میشوره. فقط سلوک داره میریزه. با این میریزه. دو سطیلی هست، سطیلی دیگه هم ریز و زیراش ده.
این موضوع ببین پایه چی؟ راه میشه تمام. نه زمین شوریدیم. زمین شوریدیم. Где-то 28 то 30 тая кирпич метя. Я замес. Мисолина. Ай сушан канам сид. Съемка канам. Историка. На кирпич. نه کیرپیچایی پیش ریموند کدگی فرقیت اینو فرقیت این خیلی فرق میکنن صفاتش بهتر شد.